안녕하세요. 저는 한국에서 우리 해밀리헬스 사업을 하고 있는 하정우입니다. За сайн байцгаана уу? Би Ромын Family багт үйлчилж байгаа Жongу байна. 네, 지난 그 5월 7일부터 9일까지 몽골에 갔었고 또 뵀던 분들도 계셔서 굉장히 반갑습니다. За өнгөрсөн 5 сарын 7-оос 9-ний хооронд Монголд очсон. Тэгээд тэр үед харсан хүмүүс байгаа бас их талархаж байна. 네, 몽골에 이제 그 생식계 라이프밀 바람이 불 것에 대해서 아주 기대하고 있습니다. За Монголд одоо энэ амьд тоол маань маш олон түгээгдэх тэр өдрийн төлөө их найдан хүлээж байна. 네, 그 문무단 사장님께서 생식의 신비 책자로 계속 교육을 하셨는데 오늘 사정이 생기셔서 제가 생식, 그러니까 라이프밀 제품 두 제품에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. За мөн захиралд ажил гарсан учраас нөгөө амьд тоол генийг өөрчилдөг номноос зааж байгаа шүү дээ. Тэрийг дараа 7 хоногт өргөжлүүлэх болоод харин би өнөөдөр амьд тоолны тухай та бүхэнд таниулах болно. 네, 라이프밀, 생식이란 무엇일까요? За амьдралын хоол буюу энэ амьд тоол гэж юу юм болоо? 네, 식물성 식품에 열을 가하지 않고 그대로 먹는 식사입니다. За энэ бол ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг дулааны ямар нэгэн боловсруулалтгүйгээр шууд идэх зориулттай хоолыг хэлж байгаа юм. 네, 생식은요, 단순히 채소만 먹는 게 아니라 뭐 곡류, 뭐 채소류, 또 버섯류, 또 과일류, 그리고 해조류까지 다양한 식물성 원료를 함께 섭취하는 식사입니다. За энэ хоолн дотор зөвхөн одоо хүнсний ногоо байгаа төдийгүй үр тариа байна, жимсхэн байна, мөөгний одоо олон төрөл байна. Мөн далайн ургамлын идэвхт түүхий идүүд нийтлүүд орсон байгаа. 네, 어떤 분들은요, 생식이라고 하면요, 그냥 샐러드나 또 가공 안 된 음식이라고 생각합니다. За олон хүмүүс амьд тоол гэхээр одоо ерөнхийдөө түүхийг бас боловсруулаагүй хоол гэхлээр салаад төлөвлөхнөр ингэ төсөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь нөө боловсруулаагүй хоолнд ордог шүү дээ. 네, 그러나 우리가 지금 말씀드리는 이 라이프밀은요, 영양을 보존하기 위해 특수 기술로 제조된 균형 잡힌 식사예요. харин бидний одоо танилцуулж байгаа энэ шимт хоол бол шимт хичээлийг одоо хангалуунаар өгөх зорилгоор тусгай технологиор боловсруулсан энэ тэнцвэртэй хооллолт байгаа юм. 라이프밀은 비타민, 미네랄, 효소, 식이섬유, 파이토케미컬 이런 것들이 굉장히 풍부합니다. За амьд хоолнд витамин, эрдэс бодис, фермент, эслэг, фитохим их баялаг агуулсан байдаг. 네, 한 가지 영양을 강조한 게 아니라 전체의 균형을 고려해서 만들어졌습니다. За зүгээр нэгдлийг ингэж чухалчлаагүй бүх талаас нь амин дэмүүдийг одоо бүгдийн хэрэгцээтэй зүйлс шимт хичээлүүдийг нэгтгэсэн байна. 네, 이 식물성 원료를 영하 40도에서 꽉 얼립니다. За хасаг 30 градусын температурт огцом одоо энэ түүхий идийг хөлдөөдөг. 그리고 영하 30도의 바람으로 그 수분을 제거해요. За тэгээ мөн энэ температурын хэмжээний вакуум одоо салхи үлээлгээд чийгшлийг байхгүй болгочдөг. 네, 열을 전혀 사용하지 않기 때문에 영양소 파괴가 없습니다. 거의 없습니다. Ямар ч одоо халуун дулааны боловсруулалт ороогүй учраас нөгөө ургамал түүхий эдэнд дагуулгадж байгаа шимт хичээл нь тэр чигээрээ сүйтгэгдээгүй одоо савлагдсан гэсэн үг. 그리고 우리 몸에 더 빠르게 흡수가 돼요. За тэгээд шингэх байдлаараа бидний бид маш хурдан шингэдэг гэсэн үг. 그런데 복합 당질이기 때문에 단순당이 아니라 복합 당질이기 때문에 혈당을 빠르게 올리지 않습니다. Тэгээд мөн маш хурдан шингэхдээ цусан дахь одоо сахарын хэмжээг тийм хурдан өсгөдөггүй ааж явахнаар яг ингээд зохистойгоор одоо өсгөдөг. 네, 라이프밀을 먹으면요, 우리가 일반 그냥 화식, 그 익힌 음식을 먹는 것보다 5배에서 6배의 에너지 효율이 더 높습니다. За энэ хоолоор хооллох үед бид нар нөгөө энгийн галаар болгоод идсэн хоол байгаа шүү дээ. Тэр хоолноос 5-6 дахин их энергийн ашигтай одоо нөхцөлийг биедээ бий болгоно. 그래서 적게 먹지만 내 에너지를 많이 쓸 수 있어요.
За маш бага хэмжээгээр идж байгаа юм шиг хэрнээ одоо бидний бие дэх зарцуулах энерги нь илүү өндөр болчихж байгаа байхгүй юу? 네, 라이프밀의 특별한 효과를 소개해 드리도록 하겠습니다. За тэгээд энэ амьд шимт хоолны онцгой үр нөлөөний талаар бас танилцуулъя. 네, 라이프밀은요, 자연 치유력을 높이는 식사입니다. За энэ хоол бол байгалийн өөрийнх нь одоо дархлааг дэмжих тэр эдгэх чадварыг дээшлүүлдэг. 이건 약이 아니고요. 그래서 뭐 빠르게 뭔가 좋아지고, 뭐 낫고 이런 게 아니라, 그냥 우리가, 그 영양이 충분한 식사를 해야 되는데 매일매일 그것들을 가능하게 해줘요. 그래서 우리 몸이 그 면역이 올라가면서 정상화가 되게 만들어주는 겁니다. За энэ бол им биш. Гэхдээ бидний өдөр бүр одоо тэнцвэртэйгээр авах ёстой. Тэр бүхий шин тэжээл энергийн зарцуулалтанд орох ёстой. Тэр бүх л одоо солилцоонд орох ёстой хүчийг хүртэл агуулад авч чадж байгаа байхгүй. Тэгснээрээ бид нар биеийн дархлаа дэмжигдэж одоо биеийн өвчин эсэргүүцэх чадвар маань дээшилдэг байна. 네, 현대인들은요, 생활 습관 때문에 혈압, 뭐 당뇨, 고지혈증, 지방간, 뭐 알레르기성 비염 이런 거에 노출되어 있는데요. За орчин үед насан туршид одоо цусны даралт ихсэх, сахарын өвчин, өөх тосны солилцоо муудаж таргалах, элэг өөхлөх, харсал, астм, хамрын өрөвсөл гээд олон өвчнүүд нэрвдэж байна. 네, 이 라이프밀은요, 이러한 문제를 긍정적으로, 네, 도움을 줄 수 있도록, 네, 그렇게 영양 균형을 맞춰줍니다. За тэгэхээр энэ амьд шимт хоол маань эдгээр одоо өвчлөлийн үндэс суурьуудыг одоо багасгаж, тэнцвэртэй болгож, бие өөрийгөө эрүүлжүүлж чадах чадамжийг нэмэгдүүлдэг гэсэн үг. 네, 그리고 이제 면역이 몸에 좋아지니까 우리 몸이 균형 잡힌 영양 섭취를 하게 되면 면역이 올라가게 되는데요. За мэдээж одоо бидний биед одоо шин тэжээлтэй зүйлүүд нь ороод ирэхлээр дархлаа сайжирж байгаа юм. 네, 그렇게 되면 새로운 바이러스에 대한 저항력도 높아지게 돼요. За тэр үед шин төрлийн аливаа ямар нэгэн вирус орж ирэх үед дархлаа маань идэвхтэй ажиллаж эсэргүүцэх чадах нь байна. 네, 그리고 라이프밀은 굶지 않고 다이어트를 할 수 있습니다. За мөн энэ хоол маань амьд шимт хоол маань жингээ хасах зориулттайгаар ялангуяа үйлчлэхгүйгээр жин хасах зориулттай. 네, 영양은 채우면서도 균형 잡힌 칼로리를 섭취하실 수가 있어요. Өөрөөр хэлбэл энэ шин тэжээлээ алдахгүйгээр за тэгээд уурга нэмээд ингээд зохистой хэвийн аргаар жин хасах боломжийг өгдөг гэсэн үг. 양이 작기 때문에 처음에 배고프실 수 있지만, 거기에 뭐 계란을 조금 추가해서 먹는다든지, 과일을 조금 잘라서 함께 먹는다든지, 이렇게 한국에서도 이렇게 먹고 있습니다. За хэмжээний хувьд бага учраас анхандаа ингээ идчих явах турх зориулалтаар идчих явах үед жоохон өсөх мэдрэмж нь байж идэг. Гэхдээ тэр мэдрэмжээ дарахын тулд энэ хоолыгоо нөгөө өндөгтэй идэж болно. Эсвэл зарим төрлийн жимснүүд нэмээд идэж болно. Ингээд явандаа бол тасчихж байгаа байхгүй юу? 네, 그래서 이 라이프밀은 어린이의 성장을 돕는 식사이고, 직장인들의 간편하게 할 수 있는 그 아침 식사 대용으로 아주 좋습니다. Солонгост одоо саяных шиг ингэж идэж байгаа. Дээрээс нь өглөөний цайгаа алгасдаг ажилчдад энэ чинь тэжээллэг хоол. За хүүхдүүдийн хувьд болохоор өсөлтийг нь дэмждэг хоол болчихж байгаа юм. 그래서 여기서 기억해야 될 것은 특별한 공법으로 만들어진 식사라는 거. Эндээс та одоо тогтоох ёстой зүйл нь юу гэхээр энэ бол одоо үнэхээр онцгой технологиор боловсруулсан юм байна. 네, 약이 아니어서 치료제는 아니지만 우리가 고른 영양을 섭취하면 우리 몸의 면역력이 올라가고 신체를 정상화해 줄 수 있다는 거. Ийм бус. Тэгсэн хэрнээ бидний биед хэрэгтэй тэрхүү дархлаагаа сайжруулах, биеийн одоо өвчин эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлэгч хоол юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 네, 그리고 아주 간편하지만 영양이 듬뿍 담긴 식사라는 것, 요것을 좀 기억해 주시면 좋겠습니다. За маш одоо жижигхэн савлгаатай гэхдээ бидний биед хэрэгцээтэй байгаа тэр бүхий л амин нэмүүдийг өгөнгөө тэнцвэртэй хооллолт болдго юм байна гэдгийг л цээжилчихэд болно. 네, 그러면 이제 우리가 라이프밀이 무엇인지에 대해서 한번 이야기해 봤는데요. За тэгвэл одоо энэ лайв мил буюу одоо амьдралын хоол, амьд шимт хоолнд юу агуулсан бэ гэдгийг харцгаая. 네, 그렇다면 라이프밀의 어떤 점이 이런 효과를 만들어낼까요? За энэ амьд шимт хоолны ямар тал нь одоо тийм үр дүнг бий болгоод байгаа юм бэ? 라이프밀 한 잔에 담겨 있는 비밀을 한번 알아보겠습니다.
За нэг уутанд агуулгадж байгаа энэ амин тоолны нууцыг хэдүүлээ одоо мэдэж авцгаая. 네, 라이포밀의 핵심은 균형이에요. За энэ хоолны одоо юу нууц нь цөм нууц нь ерөөсөө л эрүүл мэндийн хоол буюу амьд хүнс. 네, 그리고 골고루 먹을 수 있다는 겁니다. За тэгээд тэнцвэртэйгээр идэж чадах нь байна. 한 종류가 아니라 채소, 과일, 곡류, 콩류, 해조류 등 다양한 종류를 드실 수가 있어요. За ягаад тэнцвэртэй болчихж байгаа юм гэхээр нэг төрлийн юм та идэхгүй нэ штэ. Мөөгний төрлөөс идэн үр тариа, эслэг, хүнсний ногоо, жимс, буурцагт ургамал, далай ургамал гэд бүгднгээс нь хольж идэхээр тэнцвэртэй. 네, 이 많은 이 원료들이 라이포밀 한 포에 들어있는 원료입니다. За энд зурган дээр бүх энэ зурган дээр түүхий хүнснүүд одоо түүхий ид биш найрлага нь бүгдээрээ нэг утанд орсон гэсэн үг. 네, 사실 이 원료보다 더 많이 들어있어요. Яг үнэндээ одоо энэс гадна өшнөө олон бас найрлага түүхий байгаа. 근데 이제 무턱대고 많이 넣은 게 아니라 균형 잡힌 배합 비율을 연구해서 최고의 효과를 낼 수 있도록 이게 균형 있게 만들어졌다는 겁니다. Зүгээр ингээл за эдрийг оруулчихъя гэж сонгосон бос. Үнэхээр биенийг нөхөж тэнцвэртэйгээр хүний биед хамгийн сайн нөлөөг үзүүлж чадах хэмжээгээр одоо судалгааны тэр бүхий батлагдсан газруудаараа тийм судлагдчихэж найрагцсан гэсэн үг. 네, 우리가 이 원료들을 하나하나 다 시장에서 사서 우리가 매일매일 먹을 수 있을까요? Бид нар одоо зах дээр байгаа хүнсний ногоо одоо ийм зүйлсүүдийг өдөр болгон яг ингээд энэ олон төрлөөр нь авч идэж чадах уу? 네, 만약에 다 살 수 있다고 가정하더라도 같은 효과를 낼 수 있을까요? За яг бүгдийг нь авчлаа гэж бодъё те. Гэхдээ яг ижилхэн үр дүн үзэж чадах уу? 네, 우리는 배합 비율이 얼마가 들어있는지, 얼마를 어떻게 먹어야 될지 배합 비율을 모르기 때문에 똑같은 그 효과를 기대하기는 정말 기대할 수가 없습니다. Бид нар одоо энэ бүх төрлөөс тэдэн грамм орж ээж үр дүн гарна гэдгийг судлагдахыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдгээрийг одоо зүгээр худалдаж аваад найруулад идэх байсан ч ижилхэн үр дүн үзэх боломжгүй гэсэн үг. 네, 우리 해밀리 헬스의 생식은 30년 전부터 만들어졌고 계속 업그레이드 되어 왔고 그리고 한국에서 정말 1등 생식입니다. За амчин тоол бол 30 жилийн өмнөөс Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн мөн Солонгостой номер 1 одоо яалтчгүй хүнс болсон юм хоол байгаамаа. 네, 그래서 한국에서는요 황성주 박사님의 생식 그러면 다 거의 많은 사람들이 다 알고 있어요. Тэгээд хоол болгоно байнга шинжлэгдэж байгаа Солонгос Хуан Сонжуугийн хоол гэх юм бол Солонгос хүмүүс бүгдээрээ мэддэг. 네, 그래서 골고루 먹을 수 있다는 거 꼭 기억해 주세요. За тэгэхээр тэнцвэртэй хооллолт шүү гэдгээс санаж өгөөрэй. 네, 두 번째는 우리 라이프밀은 통째로 먹을 수 있습니다. За хоёрдугаарт нь энэ хоолны онцлог чанар нь бүгдээр нь идэх боломжтой. 네, 식물과 곡물의 가장 영양이 풍부한 부분을 제거하지 않고 그대로 보존해서 균형 있게 만들었습니다. За ялангуяа энэ хүнсний ногоо түүхий эдийн одоо бүхий л тэр шин тэжээл нь хамгийн өндөр хэмжээнд байдаг үндэс, иш, навч, соёо тэ бүгдийг хамт оруулсан гэсэн үг байхгүй бүхлээр нь. 네, 이 식물을 보시면요 부분마다 다 영양이 달라요. За ургамлын одоо энэ үндэс, иш, навч одоо соёо, үр тэ бүгдэнд нь энэ аминдимийн агуулмж чинь янз бүр байгаа. 네, 뿌리, 줄기, 잎 먹지 못하는 부분만 제외하고는 전체를 통째로 넣어서 생식을 만듭니다. За зарим хүнсний одоо ногоонд жишээлбэл үндэс иш одоо навчийг орохгүй. За тэр идэж болохгүй гэсэн үг те. Тэгэхээр бусдыг нь бүгдийг нь оруулдаг гэсэн санаа. 네, 이 곡류 구조를 보시면요 세 부분으로 나눌 수 있는데요. За жишээлбэл одоо энд үрийн одоо хэсгийг зургийг харуулж 3-4 хэсэгт хуваацсан байгаа байхгүй юу? 네, 겉껍질인 미강층에는 식이섬유, 미네랄, 항산화 성분이 굉장히 풍부하게 들어 있습니다. За жишээлбэл одоо хамгийн гадна талын хайс тэрэн дотор болохоор одоо эслэг тэгээ тоос одоо тэр давхар агуулмж нь өндөр байдаг байна. 네, 가운데 부분, 이 넓은 부분, 이 배유 부분에는요 탄수화물과 에너지원이 집중되어 있고요. За мөн тэр голын цагаан том хэсэг байна тийм ээ. Энэ хэсэгт жишээлбэл шин тэжээл, нүүрс, ус уураг, тос бас агуулмжтай.
네, 그리고 아래쪽 배아 부분은요, 비타민과 미네랄, 뭐 가바와 같은 생명활동에 중요한 영양분들이 들어 있습니다. За мөн тэр доор байгаа шар өр хөврөл дотор шинж хижээл, за каба, витамин, октоказанол гэдэг одоо линолеины хүчилж гэдэг юм тийм ээ. Маш олон агуулмж байгаа гэсэн үг. 네, 그래서 우리가 평소에 먹는 이 정제 곡물은 가장 중요한 미강을 벗기고 또 쌀, 눈을 도려내고 도정하고 그러다 보면 생명 활동에 중요한 이 부분들은 다 제거하고 그냥 5%, 영양분이 5%밖에 안 된 이 음. 탄수화물, 단백질 이런 영양분만 우리가 그냥 먹게 되는 겁니다. Тэгээд цагаан будаа бид нар идчихэж байгаа шүү дээ. Цагаан будаа ч уул нь бол ийм агуулмжтай. Гэтэл энэ чинь нөгөө худалдаанд гаргахтаа хүртэл хэвэрлээ цайлс майлс тэрс өр хөврөл энэ чинь бүгдийг нь аваа ичиж байгаа. Тэнгүүд биеинд орох хэвээр шинж хижээлийн 5% л үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ихэнхдээ бидний бид өөр орох сайн зүйлгүй болтол нь боловсруулсан гэсэн үг. 네, 그래서 100%의 그 곡류를 통해서 100%의 영양을 우리가 섭취할 수 있다고 했을 때 미강을 벗기고 쌀류를 제거하면 우리는 고작 5%의 그 영양분을만 먹는 거예요. Тэр хальсыг авчиж जैन, өр хөврлийн авчиж जैन, тэр цардуул зөвхөн баг үлдчихэж штэ. Тэгэнгүүт баг 5% шинж хижээл авах боломжтой будаа идээд байгаа байхгүй юу? 근데 현대인들의 식사가 다 이런 형태입니다. Тэгтэл орчин үеийн хүмүүсийн бүх хооллолт ерөөхдөө иймэрхүү байна. 정말 우리 몸이 좋아하고 우리 몸이 필요로 하는 영양소는 없는 그런 그래서 영양 불균형이 초래가 되는 거죠. Бидний бид шинж хижээлийн дутагдал бий болоод бие организмд оройтод байгаа шалтгаан нь энэ их олон орох ёстой шинж хижээлүүд нь байхгүй хэд боловсруулсан хоолгон сэргийлж байгаагаас болоод байгаа юм. 네. 그리고 이제 세 번째 생식의 그 비밀은요, 생으로 먹을 수 있다라는 겁니다. За 3 дугаар энэ хоолны онцлог шинж нь энэ хоолыг та яг амьд хэлбэрээр нь идэх, шинэхнээр нь идэх боломжтой. 네, 이렇게 생으로 먹을 수 있는 이유는 바로 동결 진공 건조 때문이에요. За яагаад энэ амьд хэлбэр буюу шинэхнээр нь идэж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө түрүүний хэлсэн шүү дээ. Халаагаагүй хөлдөөж чийг нь хатаасан тэр шинж хижээлийг хадгалсан технологи ус болж байгаа. 네, 이 동결 진공 건조 방법은 그 영양소의 파괴 없이 먹을 수 있다는 장점도 있지만 또 보존 기간을 굉장히 늘려줍니다. Дээрээс нь энэ арга чинь зүгээр ингээд шинж хижээлийн агуулмжийг хадгалахаас гадна хадгалах хугацаа бас нэлээд урт болдог. 네. 그리고 이렇게 이제 동결 건조를 하면은 이제 원료가 이렇게 수분만 날아가는 형태로 돼서 이렇게 돼요. За тэгэхээр нөгөө хөлдөөж вакуумжуулсан аргаар таачлаа чийг нь тэгмүүд хэлбэр ийм нунтаг хэлбэрт орчиж байгаа байхгүй юу? 네, 형태, 향, 또 맛, 영양은 그대로 가지고 있으면서 수분만 날아갔기 때문에 이렇게 부스러집니다. 그래서 이것을 분쇄해서 가루를 만들어서 한 포 한 포 담아 놓은 거예요. Тэгээд хөлдөөгөө чийг нь алдуулангууд энэ чим нунтаг болно. Тэгээд нөгөө судалгааны газраас нь тэдэн грамаар найруулна гэсэн зааварчилгааны дагуу ингээ хүн сулгаад бас хавладаг байна. 수분만 제거한 상태이기 때문에 이렇게 모양과 크기, 상태는 원형대로 유지가 되고요. 네. 여기에 실제 물을 부어주게 되면 물만 부으면 지금 보시면 물을 흡수하게 됩니다. 살아있네. 네, 점점점 살아난다. 네. 재료 그대로 복원되는 복원. 네. 아까 보신 영상은 동결 건조 그 영상인데 그 빳빳했던 그 이파리가 동결 건조한 상태에서 그 빳빳했었는데 이제 물을 머금으니까 어때요? 그 원래 형태로 돌아오는 것을 볼 수 있었습니다. Таны бичлэг дээр ингээ харуулж байгаа байхгүй юу? Нөгөө огцон хөлдөөгөө чийг нь авцсан байгаа түүхийдээ ус руу буцаагаад хийхлээр яг нөгөө газар тариалангаас шинэхэн сая авсан, хурааж авсан тэр хэлбэрлөгөө буцаад ам ороод сэрэгчиж байгаа юм. 네, 그래서 우리가 이제 생식을 먹을 때 그 가루를 타고 물을 붓는 순간, 원래 그 영양 그대로를 섭취할 수 있어요. Тэгэхээр бид нар энэ хоолоо нөгөө тасалгааны температуртай энгийн усаар найруулад идэх тэр мөчөөс усанд оронгуудаа эдгэр чинь амилаад тэгээд бид нар яг тэр шинэхнээр нь идэж байгаа гэсэн утга болчихж байгаа.
네, 그래서 이 표는 우리가 먹는 라이프밀 생식과 그리고 또 그 불에 익히는 그 화식, 우리가 평소에 먹는 그 화식을 비교해 놓은 표입니다. За одоо энэ таблиц улс дээр хоёр төрлийн хоолны харьцуулт байхгүй. Нэг нь гар дээр болсон хоол хүнсний байдал, нөгөөх нь одоо бидний идэж байгаа амчимт хоолны байдал. 네, 처음에는 이제 라이프밀을 먹든 일반 식사를 하든 잘 표시가 안 나겠지만 음. 우리가 정말 장기간 계속 살아있는 식사를 하게 된다면 우리 몸은 어떻게 될까요? За анхандаа яг энэ дулааны аргаар болгосон хоол идэх, энэ амь шимт хоол идэх хоёрт нэг ялгаа мэдэгдэхгүй. Харин тасралтгүйгээр та энэ шимт хоолыг идэх юм бол ямар ялгаа гарах болоо. Тэгээ эндээс харагдах байхгүй юу? 네, 계속 이렇게 영양이 불균형이 계속 오래되다 보면 어떤 그 질병에 노출이 되고 또 라이프밀을 먹으면서 계속 영양을 보충한 집단은 또 굉장히 건강이 네, 좋아지는 것들이 시간이 지나면 지날수록 아마 격차가 더 벌어질 거라고 생각합니다. За тэр ингээд цуурцсан ба штэ доошгоо тийм ээ эдгээр зүйлсүүд нь боловсруулсан хоолнд ерөөсөй байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд ийм хоол байнга идэдэл бидний бие организм мэдээж одоо шимтэг жилийн дутагдлалд орно, ужиг өвчнөд дарлуулах нь. Гэтэл нөгөө тал нөгөө хിവэр хадгалагдсан хоолоор байнга хооллоод байвал эсийн төвшөндөө өдөр чинь маш сайн хооллолтыг өгч जैन бодис тавцаа сайжирч миний бие мэдээж ирүүл болохоос өөр аргагүй байхгүй юу. 네, 그래서 익힌 순간 맛은 좋아지겠지만 영양소는 다 파괴된다는 거 꼭 기억해 주시고 하루에 한 끼는 꼭 라이프밀을 드시면 네, 좋을 것 같아요. За боловсруулсан хоол донд яг гал дээр ингээд хийгээл эхлэнгүүт угаасаа та ямар ч одоо шинтэжэлгүй сүрч гисэн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг идэх нь шүү дээ. Гэтэл одоо лайв мил хоолоо идэх юм бол ядаж өдөрт нэг удаа тийм ээ. Энэ маш их тусдсан болно гэсэн үг. 네, 이건 한국의 이제 TV에 나왔던 내용을 좀 설명드리겠습니다. За энэ солонгосын одоо телевизээр гарч байгаа энэ агуулгыг би та бүхэн тайлбарлаж өгье. 네, 이분이 의사신데요. 그 화식, 불로 익힌 음식은 예, 만병의 근원이라고 이렇게 이야기하고 있습니다. За энэ хүн эмч хүн байхгүй юу? Тэгээд энэ хүн тайлбарлаж байна. Гал дээр халуун дулаанаар боловсруулж болгосон хоол хүнс нь одоо 10,000 өвчний үндэс болдгоо. Одоо маш олон өвчний л үндэс болдог гэж хэлж байгаа. 네, 그래서 그러면서 이 익힌 음식이 만병의 근원이다라고 얘기하면서 고혈압, 당뇨, 비만, 암, 이 현대인들이 걸리는 이 질환들이 이런 익힌 음식 때문에 생긴다는 거예요. За тэр ихэд боловсруулсан хоол хүнс одоо амттай ч гэлээ тийм ээ. Шинтгэжээлгүй тэр хоол маань цусны даралт ихсэх чихрийн шижин, таргалалт, хавдар, тархины өвчин зэрэг энэ олон өвчний үндэс болдгоо гэж тайлбарласан байна. 네, 정말 익히는 과정 가운데서 효소, 비타민, 파이토케미컬 이런 영양소가 파괴되기 때문에 이런 것들이 우리 몸을 건강하게 해주는데 우리 몸을 잘 돌아가게 해주는데 이런 것들이 계속 파괴된 식사를 하니까 네, 점점 우리의 건강은 나빠지는 겁니다. Энэ боловсруулсан хоол хүнсэн дотор ч нөө фермент нь байхгүй, нислэг нь байхгүй байна. За тэр витамин, хлорофилл тийм ээ. За тэр ах хэвээр амин шинтгэжээлүүд, микротөвшин бүр юу ч байхгүй. Тэнгүүд ийм хоол байнга идээд байхаар чинь бидний биед хэрэгтэй байгаа тэдгээр зүйлийг одоо аргагүй дутагдлалд орох байхгүй. 네, 뭐 어느 나라뿐만 아니라 뭐 한국도 몽골도 전 세계도 정말 이 현대인들의 이 질병, 이 고질병은 진짜 어느 나라의 얘기, 그 한 나라에 국한된 것이 아니라 우리 모두의 예, 문제라고 할 수 있어요. За энэ аль ч улс орн Монгол бай, Солонгос бай дэлхийд дээр маш олон улс үндэстнүүд аль хэдийн энэ хоолноос болж одоо маш олон өвчний шалтгаануудыг бий болгосоор байгаа. 네, 그래서 이 조리 방법의 차이가 익히느냐 익히지 않느냐의 차이가 네, 굉장한 네, 또 그 문제를 네, 일으키거나 또한 해결해주거나 하는 네, 그런 방향으로 가고 있죠. Тэгэхээр боловсруулсан эсвэл одоо боловсруулаагүй энэ хоол маань одоо ямар ялгаатай вэ тийм ээ? Энэ эрүүл байх уу, эрүүл бус байх уу гэдгийг яг шийдэж байгаа байхгүй юу? 네, 그래서 이 의사가 하루에 한 끼라도 생채식을 먹어라라고 제안을 하고 있습니다. Тэгээд энэ хүн зөвлөгөө өгч байгаа эмч маань өдөрт ядаж нэг удаагийн хоолоо одоо түүхий шинхэн ийм хүнсээр орлуулж байгаа ч гэж зөвлөсөн байна. 네, 그런데 이제 현실적으로 우리가 매일 이 생채식을 먹기가 뭐 준비하기가 굉장히 또 어렵잖아요. 그래서 이제 탄생한 것이 바로 라이프밀이죠. За тэгэхээр бид нар өөрсдөө өдөр болгон л одоо ийм түүхий шинт хүнс одоо бэлдээд юм уу олоод худалдаж аваад ингээд идэх гэдэг чинь бас бэрхшээлтэй шүү дээ. Ялангуяа шинхнэр нь тэр хоолыг одоо орлож чадах
хүнс бол яалтчгүй энэ амьдралын хоол буюу амьчимт хоол болсон юм аа. 네, 그러면 라이프밀에 들어있는 이 살아있다는 효소, 비타민, 미네랄, 식이섬유, 파이토케미컬이 무엇인지, 그리고 우리 몸에 어떤 일을 하는지 한번 살펴보겠습니다. За энэ хоолны агуулмжинд байгаа фермент, эслэг, за фитохим, витамин гэмээр эдгээр одоо өөр хөврөл соёо эдгээр чи ямар бие организмд ямар үүрэгтэй юм бэ гэдгийг нэгээр нь авч үзье. 네, 이 효소는요, 우리 몸 안에서 일어나는 모든 생화학 반응을 굉장히 빠르게 잘 될 수 있도록 도와주는 그런 물질입니다. За фермент гэж нэгдэл байна. За энэ бол бие махбоддоход бүх тэр биохимийн урвалыг хурцгадаг. Тэгээд маш чухал нэгдэл байхгүй юу? 네, 그래서 생명 활동을 유지하는데 굉장히 중요한 역할을 하는 게 효소예요. За өөрөөр хэлбэл фермент бол одоо бүх организм системийн одоо амьтай байх, хүчтэй байх тэр л катализатор гэж нэрлсэн байна шүү дээ. 네, 우리가 뭐 음식을 먹고 소화하는 거, 또 세포가 에너지를 만드는 거, 뭐 아니면 면역 세포가 작동하는 거, 이거 다 효소가 하는 일입니다. За ферментийн одоо үйл ажиллагаа болохоор бодис хэлцээнд оролцдог. Тэгээд ялангуяа нөгөө эс тийм ээ илүү урт насалж чадах эс одоо үүргээ гүйцэтгэж чадах тэдгээр одоо бүх үйл ажиллагаанд фермент маш их оролцдог байна. 네, 그리고 혈액을 정화하거나 뭐 세포를 회복하게 해주는 일, 이런 것도 다 효소의 역할이에요. Фермент бас судасны одоо үйл ажиллагааг сайжруулах, за дархлааны эсүүд тийм ээ эсүүдийг хөн төлжөхөд туслах ийм одоо бас үйл ажиллагаанд оролцдог. 네, 그런데 정말 중요한 사실은요, 이 효소가 나이가 들면서 점점 줄어든다라는 거예요. Гэвч одоо үнэн зүйл нь энэ фермент бол одоо хязгаартай нас ахих тусам мажмаар одоо хэмжээ нь багасаад идэг. 네, 그래서 우리가 이제 효소가 없는 식사를 계속 하다 보면 우리 몸에선 계속 이 효소를 만들어내야 되죠. Тэгээ нөө фермент байхгүй, агуулмж байхгүй хоол байнга идээд байхаар нөгөө биед байгаа ферментээ байнга ашиглаад байгаа байхгүй нөгөө бодис хэлцээгоо сайн явуулах гэдэг. 그래서 결국은 우리 몸이 이제 저축해둔 효소를 이제 사용하게 되는데, 그렇게 되니까 이제 잘 만들어지지는 않고, 또 효소에 하는 일은 해야 되는데, 그러다 보면 우리 몸이 어떻게 돼요? 질병으로 계속 이제 세포가 재생되지도 못하고, 혈액이 정화되는 것도 제대로 못 되고, 그러니까 매일매일 이것들이 반복되면서 우리 몸이 그렇게 이제 노화가 되고, 또 질병으로 이제 이어지게 되는 건데요. 그 효소가 부족하기 때문에 이런 일들이 일어나게 되는 겁니다. За фермент нөгөө дутагдаад хоолоор орж ирэхгүй байгаа болохоор байгаа нөгөө хязгаартай фермент хэрэглээд бараг дуусч штэ тэгэнгүүт нөгөө судасны үйл ажиллагаа нөгөө эсийн хөндлөж үйл ажиллагаа эдгээрд ч одоо доголдол үүсээд одоо өвчин үүсэх тийм ээ ийм зүйлсүүд тэгээ хурдан хөгшрөх ийм үйл явц бий болоод байдаг байна. 네, 근데 열을 가하지 않는 이 살아있는 음식은요, 이미 효소를 가지고 있기 때문에 우리 몸이 막 불필요하게 많은 효소를 우리 거를 막 사용하지 않아도 됩니다. Тэгэхээр энэ амьчимт хоолнд ферментийн агуулмж их байгаа учраас би одоо өөрт байгаа нөгөө мө жаахан хязгаартай ферментээ бүгдийг шатаахгүй байх нь шүү дээ. Орж ирж байгаа энэ ферментийг ашиглаад миний биеийн дутагдахгүйгээр илүү сайн ажиллах боломж өгөх нь. 네, 그래서 효소의 낭비를 막아주는 거예요. За тийм учраас одоо ферментийг одоо дэмий алдах тий дэмий ажиллуулахаас хамгаалж өгөх нь. 네, 그리고 신우는요, 우리 몸에 들어와서 어떤 역할을 해주냐면 신운이 싹을 틔우는 곳이잖아요. 그래서 생명력이 굉장히 강한 부분입니다. ურ ер нь бол амь агуулж байгаа хамгийн эмзэг хамгийн чухал хэсэг шүү дээ. Тийм учраас тэр дотор тэр үрийг амьдруулахын тулд шим тэжээлийн агуулмж маш өндөр байгаа байхгүй. 네, 핵심 영양이 이 신운 안에 다 들어있기 때문에 우리에게 필요한 영양 성분을 우리가 이 신운을 통해서 섭취할 수가 있어요. Тэгэхээр үрийн тэр дотор нөгөө шим тэжээлийн бараг их хэсэг байна. Тийм учраас одоо бид нар үрийг бидний биед хэрэгтэй байгаа. Дууг наарай. За бидний биед хэрэгтэй байгаа тэдгээр бүх амин нэмүүдийг эндээс бас хангамжуулгаж авах нэ.
네, 그리고 이제 우리 라이프밀 안에 들어있는 이 많은 엽록소들은 깨끗한 혈액을 만드는 데 도움을 주고요. За амьд тоол одоо бидний судсаар гүйж байгаа цусыг маш цэвэрхэн болгож өгдөг ийм тустай хоол байхгүй юу? 네, 그리고 손상된 세포를 재생시켜주고, За мөн одоо гэмтсэн эсүүд байх юм бол тэдгээрийг нөхөн төлжүүлж тийм ээ бүрэн бүтэн болгож өгөх нь байна. 네, 그리고 이제 뭐 암세포나 바이러스 발생을 조금 억제해주는 효과도 있고요. За мөн хортой эс тийм ээ эсвэл вирусын идэвхжлийг бууруулахад тусалж өгдөг байх нь байна. 네, 해독작용, 뭐 항알레르기 작용 이런 것에 이제 도움을 줍니다. За биеийг хоргоожүүлэх мөн харшлын эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг байх нь. 네, 그리고 이제 그 라이프밀 안에 들어있는 이 식이섬유는요, 인체에 소화효소로는 분해되지 않고 우리 체내에서 다양한 이제 그 기능을 수행하는 식이섬유가 우리 라이프밀 안에 굉장히 많이 들어있습니다. За энэ мөн хүнсний эслэг агуулмжтай. За тэгээд нүүрс усны нэг төрөл байдаг штэ. Тэгээд миний биед орохороо ферментүүдээр задардгуу. Тэгээд тэр задардгуу зүйлийг эслэг маань задлж өгнө. 네, 식이섬유라고 하면요, 우리 인체를 우리 몸의 청소부라고 생각하시면 됩니다. За ер нь эслэг гэдээ одоо сонсох юм бол та одоо миний биеийг цэвэрлэх гэж ойлгож байна. 네, 그래서 식이섬유의 종류는 수용성 식이섬유와 또 불용성 식이섬유가 있어요. 물에 녹는 식이섬유, 물에 녹지 않는 식이섬유가 있습니다. За эслэг нь мөн усанд уусдаг, усанд үл уусдаг гэсэн хоёр янз байгаа. 네, 수용성 식이섬유는 혈관 건강에 도움을 줘요. За усанд уусдаг эслэгүүд нь одоо цусндх одоо эргэлтийг маш их сайн нөлөөлж өгдөг. 네, 콜레스테롤과 중성지방을 낮춰주는 데 도움을 주고요. За холестеринийг зохицуулах тий цуснд хөөх төсийг бууруулах. За мөн одоо гиз хариун багасгах. 네, 혈당이 급격하게 올라가는 것을 또 천천히 올라가게 또 도와줍니다. За цуснд сахарын одоо огцом өсөлтийг удаан болгож өгнө. 그래서 이제 당뇨 예방과 또 체중 관리에 네, 아주 도움을 주죠. 이 식이섬유가. Тийм учраас эслэг нөгөө сахарын одоо зохицуулалт, цуснд сахарын зохицуулалт болдог мөн тархалтаас хамгаалж өгдөг. 네, 불용성 식이섬유는 물에 녹지 않는 식이섬유입니다. За усанд уусдаггүй эслэг гэж бас бий. 네, 장 운동을 굉장히 활발하게 해줘요. За гидсний үйл ажиллагааны одоо дасгал гэж баг тэрийг маш сайн өдөөж хөдөлгөж өгдөг, гөрвөлзүүлдэг. 네, 변의 부피를 늘려주고요. За ерөөсөө хог хаягдал бохирдол юу вэ? Бүгдийг одоо өөж гаргах юм байна. 네, 아까 인체 청소부라고 말씀드렸죠. 노폐물을 밖으로 배출하는데 우리 식이섬유가 도움을 줍니다. За түрүү хэлсэн шүү дээ биеийн цэвэрлэгч гэж тийм ээ. Тэгэхээр усан дуустдаг эслэгүүд нь яг энэ хог хаягдлыг гадагшлуулах одоо маш сайн тусалдаг байна. 네, 라이프밀은요, 이렇게 수용성 식이섬유, 불용성 식이섬유가 아주 골고루 많이 들어 있습니다. За амьчимт хоолнд энэ усанд уусдаг болон уусдаггүй эслэг нь хангалуун агуулгдсан байна. 그래서 이제 꾸준히 드시면 변비에 도움이 되고 또 장 건강에 굉장히 도움을 받으실 수가 있습니다. За тийм учраас тасралтгүй идэх нь та энэ гидснийхээ гөрвөлзөх хөдөлгөөнийг сайн байлгаа зогсохгүй хоол боловсруулах үйл явц маань маш сайн хүчтэй болж өгөх нэ. 네, 비타민은요, 우리 몸에서 아주 적은 양만 필요하지만 없으면 절대로 안 되는 영양소입니다. За витамин бас амин дэм тийм ээ. Энэ нь хүний биед одоо маш олон үйл ажиллагааг хадгалдаг. Тэгээд маш багаар хэрэгтэй. Гэхдээ байхгүй бас ерөөсө болохгүй ийм одоо нэгдэл шүү дээ. 네, 몸이 스스로 충분히 만들지 못하기 때문에 반드시 이제 음식으로 좀 드셔주셔야 돼요. Одоо витаминыг миний бие өөрөө нөгөө бүрэн бий болгож амждаггүй чадахгүй. Тэгэхээр витаминыг амин дэмийг ялтч хүнсээр гаднаас би өөртөө авах хэрэгтэй байгаа байхгүй. 근데 라이프밀 안에는 이 비타민, 다양한 종류의 비타민들이 아주 많이 들어 있습니다. За гэтэл энэ амьчимт хоолнд чинь энэ олон төрлийн витамин, амин дэмүүд олон янзаараа агуулгдсан байна. 네, 비타민은 우리 음식물, 탄수화물, 단백질, 지방이 음식물이 우리 몸에 들어오면 이것이 에너지로 잘 만들어질 수 있도록 도와주는 역할을 해요. За витамин бол бидний биед хүнсээр орж ирсэн тэр уурга байна те одоо өөх тос юу гэдэг бүгдийг энерги солилцоонд оруулах үүрэг гүйцэтгэж байгаа байхгүй юу? 네, 그리고 산화 스트레스로부터 세포를 보호해주는 역할을 또 우리 비타민이 합니다. За мөн одоо эс ингээд
өөхөх эс одоо стрессээс болж гэмтэх энэ зүйлээс бас хоргуулжүүлэх ажлыг витамин гүйцэтгэж байгаа. 네, 그리고 면역 기능을 유지하는데도 굉장히 중요한 역할을 해요. За мөн витамин бидний хамгийн сайн мэддэг дархлааны үйл ажиллагааг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 네, 그런데 비타민 B와 특히 C 같은 경우는 불과 물에 굉장히 약합니다. За гэтэл энэ жишээлбэл витамин C, B витаминууд ч нөгөө халуун гал усанд айгүй нөгөө эмзэг. 그래서 열을 거의 가하지 않기 때문에 이 열에 약한 이 비타민들이 잘 보존되어 있어요. Гэтэл энэ хоолнд чинь нөгөө боловсруулалт халуун дулааны ямар ч нөлөө байхгүй учраас та ерөөсөө л байгаль дээрх тэр C, B витаминыг хангалттай авах нь шүү дээ. 네, 이 이제 마지막으로 파이토케미컬인데요. 이 파이토케미컬은 식물의 다양한 색깔에 존재하는 천연 물질입니다. За одоо хамгийн сүүлийнх нь нэгдэл бол фитохимийн нэгдэл. За энэ юу вэ гэхлээр ургамлын одоо маш олон төрлийн тэр өнгөнд агуулгаддаг ийм биологийн байгалийн идэвхт нэгдэл. 네, 이 파이토케미컬은 이제 그 식물이 자신을 보호하기 위해서 만들어낸 건강 물질이라고 생각하시면 돼요. За тэгэхээр хүнсний одоо ургамал одоо түүхий болох тэр юунууд шүү дээ ургамалч бай, жимс төрөлч бай. Энэ өнгө гаргаж байгаа шалтгаан нөгөө өөрийгөө хамгаалах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг нөгөө өөрийгөө хамгаалах гэж бий болгосон тэжээл гэж ойлгож болох нь. 네, 그래서 이 성분들이 우리 몸에 들어오게 되면 항산화 작용을 통해서 이 활성산소를 제거하고 세포의 손상을 막아주는 역할을 합니다. Тэгэхээр эдгээр олон төрлийн одоо хамгаалалт болсон фитохимийн нэгдэл бидний биед орж ирэхээр нөгөө эсийн төвшөнд маань гэмтэл хортой нэгдэлт одоо гэмтэх хордох эдгээрээс хамгаалж өгч байгаа байхгүй хоргоожүүлж өгч байгаа. 네, 그래서 이제 항산화 작용, 항균 작용, 항암 작용, 또 혈중의 콜레스테롤을 저하해주고 면역 기능을 증가시켜주고 노화 방지 기능이 있는 것이 바로 이 파이토케미컬의 효능입니다. Тэгэхээр фитохимийн энэ ач холбогдол нь хоргоожүүлэх нь байна, нэмгийн эсрэг байх нь байна, хавдрын эсрэг байна, цуцанд холестериний хэмжээг бууруулж зохицуулах нь дархлаа дэмжих нь хөгшрөлтийг удаашруулах ийм ач холбогдолтой байх нь. 네, 여기 보시면 다양한 종류의 색깔, 채소, 과일들이 있어요. 근데 색깔마다 다 이제 기능이 다릅니다. За энд олон янзын өнгөтэй хүнсний ногоо жимсэх нь байгаад байна шүү дээ навч урталтай. Тэгээ өнгө болгон дээр ийм өөрийн гэсэн ийм юу ач холбогдолтой нөлөө үзүүлдэг үйлчлэгнүүд байгаа. 예, 빨간 색깔은요, 항산화 작용을 통해서 심혈관 건강에 도움을 줍니다. За тэр улаан өнгө жишээлбэл хоргоожүүлэхээс гадна бас мэдрэлийн эдсүүдэд маш сайн тусалж өгдөг байх нь байна. 네, 주황색은 면역 기능을 강화시켜주고요. За тэр улбар шар болохоор дархлаа дэмжиж байна. 네, 노란색은 세포를 보호하고 초록색은 해독 작용을 도와줍니다. За шар өнгө болохоор одоо эсийг хамгаалж явах жишээтэй ногоон өнгө болохоор бас хорыг гадагшлуулж өгдөг байх нь. 네, 그리고 보라색, 그리고 아니면 검정색, 이런 진한 색깔, 이런 보라색과 검정색은 강력한 항산화 작용으로 노화를 늦추는데 도움을 줘요. За мөн одоо тэр чернилийн өнгөндөө хөгшрөлтийг удаашруулдаг биеийг бас маш сайн одоо хоргоожуулж өгдөг ийм нэгдэл байна. 네, 그래서 젊어지고 싶다, 노화를 조금 늦게 오게 하고 싶다라고 하시는 분들은 보라색 식물에 들어있는 이 안토시아닌 성분을 많이 드시면 노화를 늦추는 데 도움을 받으실 수가 있습니다. За ерөөсө хөгшрөхөд жоохон эрт байна шүү, хөгшрмөөргүй байна гэсэн хүмүүс жишээлбэл тэр чернилийн өнгөтэй хүнсний ногоо маш түлхүү хэрэглэвэл тэнд чинь хоргоожуулах тэр өндөр эсэргүүцэх тэр чадвар байна шүү дээ. 네, 그래서 우리 라이프밀에는 이런 다양한 종류의 영양소들이 파괴 없이 골고루 들어있다라는 것 기억해 주시고요. За тэгэхээр энэ амьчин тоолонд чи ийм олон өнгийн маш сайхан хүнсний ногоонууд агуулгдсан байгаа юм байна гэдгийг та санаж өгөөрэй. 네, 그래서 이제 몽골에 우리 두 가지의 생식이 이제 앞으로 이제 지금도 이제 있지만, 네, 그래서 두 가지 생식, 대표 생식 두 가지를 소개해 드리도록 하겠습니다. За Монголд байгаа одоо хэдийн ороод ирсэн байж байгаа шүү дээ. Хоёр төрлийн үндсэн хоол буюу амьчин тоолыг танилцуулъя. 네, 첫 번째 그 생식은 산삼배양근 라이프밀이라고 하는데요. За эхнийх нь болохоор зэрлэг хүн орхиодын соёо агуулсан үндэс агуулсан ийм амьчин тоол.
예, 정말 많은 원료가 들어있고, 그리고 지금 90여 가지의 원료라고 했는데, 원료가 더 추가돼가지고요. 103가지, 101가지의 원료로, 네, 음. 100가지가 넘는 원료를 이제 드실 수가 있습니다. 한 포에. Тэгээ нэг уутанд одоо баг 93 төрлийн найрлага байгаа. Гэхдээ сүүлд бол одоо бүр нэмэгдээд 103 болсон байна. 103 төрлийн найрлага бүхий агуулмжтай юм хоол болсон гэсэн үг. 네, 이 라이포밀 산삼 배양근 안에는요, 3가지 핵심 원료가 있습니다. За үндсэн 3 одоо чухал найрлага ер нь дамгаа байдаг. 네, 첫 번째 대표 원료는요, 산삼 배양근 분말이 들어있습니다. За нэгдүгээрх нь болохоор энэ сансам гэж нэрлэдэг зэрлэг хүн орхиодын өсвөрлсөн одоо үндэсний нутаг байна. 네, 100년 된 이 오대산에서 이제 한국에 있는 오대산이라는 산이 있거든요. 그래서 그 산에서 100년 된 산삼을 사다가 우리가 그 뿌리에 이 산삼의 그 좋은 성분들 있잖아요. 이거를 생명공학 기술로 똑같이 이렇게 만들어 99.9% 유사하게 효능을 같이 할 수 있도록 만들어내서 거기 이제 산삼 생식에 이 분말을 집어넣은 거예요. Тэгэхээр энэ 100 жилийн настай энэ үүдээгээд ууллаас авч ирсэн юм зэрлэг хүн орхиодын үндсийг тэр чинь маш олон ашигт найрлага байгаа байхгүй юу. Орчин үеийн биотехнологийн аргаар үннийг одоо 99.9% хүртэл ижил төстэй байдлаар одоо өсвөрлсөн. Өөрөөр хэлбэл дахин бий болгосон гэсэн үг байхгүй. Тэгээд эннийхээ нунтгийг энэ хоолнд түлхүү оруулсан. 네, 이 라이포밀 한 포에 250mg의 산삼 배양근 분말이 포함되어 있고, 우리가 이제 한 달분 한 박스를 드시면, 산삼 2뿌리를 드시는 것과 같은 그런 효과를 누리실 수가 있습니다. Тэгэхээр энэ нэг уутанд одоо 40 г агуулсан байна. Тэгээд 250 г өсвөрсөн нутаг агуулсан гэж байгаа юм байна. Тэгэнгүүт энийг бид нар 30 хоног идэхэд та нэг ийм үндсийг хоёрыг эзэнтэй тэнцэх хэмжээгээр одоо их хэмжээгээр эдсэн гэсэн үг болтгийм байна. 네, 핵심 원료 두 번째는 미강 발효 분말 블랙입니다. За хоёр дахь найрлага нь болохоор харбудааны хэвгний эсгсэн нутаг. 네, 그 곡류의 껍질에 굉장히 영양이 많다고 했잖아요. 국산 흑미의 검정쌀, 흑미의 미강을 표고버섯 균사체로 발효시켜서 그 생리활성 물질을 이제 추출해낸 거예요. Тэгэхээр энэ түрүүн будааны нэг хальсанд маш их агуулмж байдаг гэж ярьсан шүү дээ, тий. Тэгээ энэ хар будааны тэр хэвгийг шитаке гэдэг мөөгний омгоор эсгсэн байгаа байхгүй. Ингээд идэвхтэй найрлагыг гаргаж авсан. 그래서 이 안에 그 발효시킨 물질 안에 아라비녹실란이라는 그 성분이 들어있는데요. 굉장히 면역에 좋은 원료입니다. За тэр гаргаж авсан идэвхт нөгөө нь эсгсэн найрлага дотор арабиноксилан гэдэг ийм бодис байгаа юм. За энэ бодис маань яд юм бэ гэхээр дархлааг маш сайн дэмжиж өгдөг түүхий дээр дэлхийд танигдсан байгаа юм. 이게 왜 좋냐면요. 면역을 막 높이거나 낮추기만 하면 안 되잖아요. 이걸 적절하게 균형 있게 조절해준 역할을 이 원료가 합니다. За энэ ягаад чухал найрлага болчихж байгаа юм гэхэлэр дархлаа хит өндөр байж болохгүй, дархлаа хит унаж болохгүй. Яг зохистой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ арабиноксилан гэдэг энэ найрлага маань яг тэр дархлааг зохицуулахад хамгийн одоо нөлөө үзүүлдэг энэ нэгдэл байгаа байхгүй юу? 네, 그래서 여기 제가 지금 이제 미강 발효 분말 블랙이 어떤 효과가 있는지 이제 정리를 해놓은 건데요. 항산화 또 항노화 효과가 있습니다. За тэгээд энэ түүхий эдэнд юу эссэн үнэнд ямар одоо зүйл агуулдаг гэхээр хоргоожүүлэх хөгжүүлэлтийн эсрэг үйл ажиллагаа. 네, 그리고 장 건강에 굉장히 도움이 되고요. 변비 개선에 또 좋습니다. За гидсний эрүүл мэндэд дэмжигддэг өтгөн хаталтууд ерөөсөй байхгүй болдог. 네, 그리고 혈당을 조절해주고 당뇨 예방에 도움이 되고요. За цуснд сахарын хэмжээ зохицуулагддаг. За мөн чихрийн шижингээс сэргийлж өгдөг байна. 네, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 주고 면역력 증진에 도움을 주는 그런 효능을 갖고 있습니다. Цуснд сахар одоо дэмжигдэж зохицуулагдаж дархлаа дэмжигддэг байна. 네, 우리 이제 몸이 약해졌을 때 여기 예전부터 많이 먹어왔던 그 식품이 있는데요. 저희는 이제 이 버섯이 예로부터 아주 귀한 약재로 쓰였습니다.
Бид нар одоо бие биеийн хувьд одоо эртнээс хэрглэж ирсэн юм хүнсний зүйлсүүд бас байдаг. Тэр дотор жишээ нь мөөг орсон байгаа байхгүй юу? 네, 몽골에서도 차가버섯이 굉장히 좋고 유명하다고 알고 있어요. За Монголд ч гэсэн одоо чаг мөөг гэдэг одоо аюу алдартай байгаа шүү дээ тий. 네, 그래서 우리 암에 걸리신 분들 보면 이제 면역을 높인다 그래가지고 이 버섯 달인물을 많이 드시는데요. Хавдрын өвчин тосон хүмүүс ер нь энэ мөөгний танд их уудаг байхгүй яагаад тэгэхээр маш их нөгөө дархлаа дэмжиж өгдөг. 네, 버섯은 움직일 수가 없잖아요. 그냥 딱 그 땅에 그대로 이제 그 살잖아요. 그래서 외부의 바이러스, 세균, 뭐 곰팡이 이런 것들로부터 그 자신을 보호하기 위해서 방어 물질을 만들어내요. Тэгэхээр энэ найрлага мөнгөний найрлагууд яа гэм бэ гэхээр янз бүрийн гаднаас орж ирж байгаа вирус, нян эсвэл одоо бид муу зүйлсүүд орж ирвэл тэдгэрийг одоо хүчтэйгээр эсэргүүцэх тэр эсийн үйл ажиллагааг маш сайн дэмжиж өгдөг хоолны юм. 네, 그 대표적인 성분이 바로 베타글루칸이에요. 버섯의 베타글루칸이 굉장히 네, 아주 잘 알려져 있는 네, 성분이죠. За бета-глюкан гэдэг одоо энэ найрлага мөөгнүүдэд ер нь их өндөр байгаа байхгүй юу? 네, 베타글루칸이 우리 몸에 들어왔을 때 어떤 역할을 해주냐면 면역 세포를 막 활성화시켜 줍니다. Тэгэхээр бета-глюкан ерөөсөө дархлааны эсийг маш сайн идэвхжүүлж өгдөг тэр найрлага байхгүй юу? 네, 그리고 외부에서 들어오는 바이러스, 뭐 암세포 이런 거 비정상적인 세포들을요 스스로 방어할 수 있도록 도와줘요. За гаднаас орж ирж байгаа нэг вирус те одоо муу биетүүдийг өөрөө одоо байгалаас эсэргүүцэх тэр чадварыг нь энэ найрлагууд маань идэвхжүүлж өгч байгаа. 네, 그래서 이제 이 라이프민 산삼배양근 그 생식 안에는요 이렇게 다양한 종류의 버섯이 들어있고 또 버섯의 그 원래 위에 있는 부분 뿐만 아니라 그 자실체, 균사체, 위에는 자실체고 밑에 이제 균사체, 이 뿌리 있는 부분, 그 부분까지도 다 사용해서 통째로 네, 넣었습니다. Тэгээ энэ хоолнд найрлаганд бас мөөгийг оруулахдаа зөвхөн дээд хэсгийн биш ингээл үндсийн, нишийн бүхлээр нь бүгдийг бас ашигтай, амин дэмтэй бүх тэр зүйлүүдийг оруулсан гэсэн үг. 네, 그리고 세 번째 이제 원료는 동결건조 흑민 분말입니다. За 3 дахь үндсэн түүхий эдний хөлдөөж одоо вакуум байдлаар хатаасан хар будааны нунтаг байна. 네, 흑민은 검정 쌀인데요. 이 이제 슈퍼잠이라는 이름으로 이제 새롭게 개발된 쌀이에요. За энэ будаа бол нөгөө супер жами гэдэг агуулмжтай одоо сүлээд айгүйх нөгөө алдарч байгаа. 일반 흑민은 겉에만 까맣고 이렇게 잘라보면은 그 하얗거든요. 속이 쌀 안에. 근데 이 슈퍼자미는 그 안과 밖이 다 까매요. 그만큼 항산화, 그 안토시아닌이 그만큼 높다라는 겁니다. Тэгэхээр нөгөө энгийн цагаан будаа чинь гадна тал нь хар бор те дотроо цагаан байдаг. Гэтэл энэ будаа чинь гаднах нь хальсан ч тэр доторх нь юм хар өнгөтэй. Энэ хар өнгө нь юу илэрхийлж байгаа нь супер жами агуулмж бодис нь энэ ядгийн гэхлээр маш их хоргоожүүлэх чадамжийг одоо бидний бие болгож өгдөг байна. 네, 그래서 이 산삼 배양근 생식 안에는 그 검정 색깔, 이 진한 색깔이 굉장히 많이 들어있어서 생식 자체도 약간 검정, 약간 검빛을 내죠. 그 항산화 원료가 그만큼 많이 들어있다는 거예요. Тэгээд нөгөө энэ хоолыг найруулад идэх үед яг ийм хар бараа өнгөтэй байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь нөгөө энэ будаа буюу супер жами агуулмж өндөр учраас тэр хэрээрээ хоргоожүүлэгч одоо чанартай ийм хоол шүү гэдэг нь баг ингээ өнгнөөсөө харагдаж байгаа. 네, 그래서 이제 지금 기존에 88가지 식물성 원료, 6가지 색깔의 컬러 푸드가 들어 있었습니다. За тэгээд нэмэлтээр одоо 88 төрлийн ургамлын түүхийд 6 өнгийн одоо хүнсний нохоо орсон байгаа энэ хоолнд. 네, 아까 색깔마다 다 하는 기능이 다르다고 했죠. 여기 산삼 생식 안에 들어있는 이 다양한 색깔들이 그 다양한 일들을 이제 우리 몸에서 하게 되는 겁니다. Түрүү хэлсэн шүү дээ өнгө болгоно нөгөө бидний биед ингээ янз бүрийн гол нөлөө үзүүлдэг гэж. Тэгэхээр энэ хоолнд ч гэсэн бас олон төрлийн өнгөтэй ийм хүнсний нохоо орсон байгаа юм. 네, 추가된 원료 아까 말씀드렸는데 이 영익을 프로젝트 13종의 원료가 추가되었어요.
За тэгээд сүүлд нь нөгөө 90-д байжгаад 13 болоод 103 найрлагатай болсон гэж ярьсан ч дээ, нэмэлтээр орсон 13 найрлага нь энэ ахгүй юу. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүнийг илүү залуужуулах төсөл гэсэн утгаар энэ найрлага орсон. 네, 이 영이글 프로젝트 13가지 원료는요, 우리 몸의 기능에 맞게 4가지 솔루션으로 나누어 설계가 되었습니다. За энэ залуужуулах энэ төсөл дотор одоо хүний биеийг 4 зүйлээр одоо шийдэл гаргаж өгсөн байхгүй энэ хоол нь. 네, 첫 번째 건강 방패 솔루션은 차가버섯, 겨우살이, 베타글루칸, 면역 원료가 들어있어요. За эхнийх нь болохоор эрүүл мэндийн бамбай ус хамгаалалт найрлагууд байна. Энэ дотор чаг мөөг орсон байна. Омел гэдэг одоо мистилето гэж хэлдэг. За мөн бета-глюкан орсон байна. 네, 그리고 활력을 위해서 포도, 브로콜리, 해와나무 추출물이 들어있습니다. За мөн эрч хүчтэй байлгах чийдэлд ус үзэн брокколи, софромодны жимс орсон байна. 네, 이 원료들이요, 우리 몸에 활력을 줘요. Тэгэд энэ саяны 3 нэгдэл чинь ерөөсөө биднийг айгүй эрч хүчтэй болгож байгаа байхгүй юу? 네, 그리고 라이트 솔루션이라고 해서 이제 체지방을 분해할 수 있는 가볍게 우리 몸을 가볍게 할 수 있는 그 체지방 분해할 수 있는 모로 오렌지, 상엽, 인도 매자나무 열매 추출물이 들어 있습니다. За биеийг хөнгөн болгох шийдэл буюу ерөөхдөө бас биеийн жинг багасгах нь шүү дээ. Энд дотор моро журжгээд сэцэл аралд ургадаг түүтний навч орсон байна. Энэтхэг барбаресын жимс гэдэг эдгээр жимснүүд орсон байна. 네, 그리고 이제 그 당당 솔루션이라고 해서 당 관리, 혈당 관리에 도움이 되는 원료, 구아바잎, 바나바잎, 돼지감자, 여주 이렇게 이 원료들이 또 들어 있어요. Тэгээд мөн цусндах одоо сахарын зохицуултын шийдлийг оруулж өгсөн. Энэ дотор нь гуавагийн навч, банабагийн навч, за мөн артишок тийм ээ. Тэгээд гашуун хулууны энэ ханд буюу энэ найрлагууд орсон байгаа юм. 네, 그래서 이 13가지 원료가 다 들어있긴 하지만 특별히 우리 이 산삼 생식의 안에는 이 건강방패, 차가버섯, 겨우살이, 베타글루칸, 요 면역과 항산화 원료들을 조금 더 집중해서 넣었습니다. Эдгээр одоо 13 шинэ найрлага нэмэгдсэн ч гэлээ ерөнхийдөө нөгөө эрүүл мэндийн бамбайн хамгаалалт чиглэлээр илүү төлхөө нөгөө цагаан мөөг байна. За тэр бета-глюкан, мистилето, за дархлаа сайжруулах тал дээр илүү анхаарал хандуулж найрагдсан байгаа юм. 네, 그래서 이 원료들을 보시면 이제 우리 몸의 면역, 활력, 체중, 혈당까지 이게 체계적으로 네, 잘 관리할 수 있도록 네, 기능성 원료를 이번에 새로 넣었다라고 이제 보시면 되겠습니다. Тэгэхээр энэ удаагийн шинээр нэмэгдсэн энэ одоо найрлага нь ерөнхийдөө энэ хоолыг бидний биеийн одоо дархлааны хамгаалалт тийм эрч хүчний сайхан сэргээлт, за бие хөнгөрөхтэй жин барих, цусндах одоо асуудал, сахарын асуудлыг зохицуулах ийм давуу чанаруудыг бий болгосон байна. 네. 그리고 두 번째 이제 라이프밀은 라이프밀 바라 영양입니다. За хоёр дахь одоо хоол бол соёолж буюу амин дэм гэсэн хоол байна. 네, 이 바라 영양은요, 그 곡물 5가지를 발화를 시켜서 이 라이프밀 안에 넣었습니다. За энэ дотор одоо маш олон төрлийн 5 төрлөөр нь нөгөө яг соёолж авах үед нь орос үр тарианы зохицолбор байгаа юм. 네, 이제 이 바라가 뭐냐면요, 곡물에 적당한 수분과 온도, 산소를 공급해서 싹을 틔우는 거예요. Тэгэхээр энэ соёолж байгаа үе гэдэг чинь юу вэ гэхээр үр тарианы хамгийн нөгөө зохих хэмжээний чийг, дулаан, хөчил төрөгч, амин дэм шин тэжээлээ агуулсан үеийг хэлж байгаа юм. 네, 그런데 이 싹을 틔우는 과정에서 굉장히 이전에 없었던 영양소와 또 효소 등이 생겨나면서 굉장히 일반 곡물에 비해 식이섬유가 풍부하게 됩니다. Тэгэхээр энэ соёолж ах явцдаа урд өмнө нь байгаагүй тийм их агуулмжаар шин тэжээл фермент үүсдэг байх нь л дээ. Тэгэхээр ердийн одоо бүр ургацсан хойноо хураагдж байгаа үр тариатай харьцуулахад хүнсний эслэгээрээ илүү баялаг, илүү зөөлөн, шингэцэн хурдан болчихж байгаа юм. 네, 그래서 굉장히 부드럽고 소화가 되게 잘 되는 특징을 갖고 있습니다. Тийм учраас одоо маш зөөлхөн тэгээд хоол боловсруулах үйл явцад одоо маш хурдан шингээд тэгээд маш хурдан хөнгөн ажиллана гэсэн үг.
네, 그 발아한 5가지 곡류가 어떤 거냐면요. 보시는 그림대로 발아 현미, 발아 보리, 발아 검정 찰현미, 발아 밀, 발아 수수입니다. За соёолуулсан 5 төрлийн үр тарианы холимог нутаг гэж хэлсэн тийм ээ. За ямар соёо орсон бэ гэхээр бор будааных, арвааных, наалтамхай бор будааных улаан буудай, мөн сорго гэд энэ соёолжууд орсон байна. 그래서 이 발아생식, 발아영양 안에도 원래 이제 65가지 식물성 원료가 들어 있었는데 여기에 이제 또 13가지 스페셜 원료가 또 함께 이제 리뉴얼 돼가지고 네, 새롭게 이제 출시가 되었습니다. За ерөнхийдөө бараг л 65 те түрүү харуулсан хэд байсан бэ? Ингээд 80 орчим төрлийн юу байгаа хгүй найрлага. Тэгээ 9 төрөл 6 төрөл гэл нэрлэж явсаар байгаа. За тэрэн дээр нэмээд мөн 13 шинэ төрлийг энэ удаа нэмсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ хоол буусан байгаа шүү. 네, 그래서 여기 원료를 보시면 뭐 새싹류가 9종, 두류 6종, 버섯류, 뭐 채소류 16종 이렇게 정말 다양한 식사를 매일매일 네, 하시는 거예요. За энэ дотор ч одоо соёолсон ургамал 9, буурцагт ургамал тэд гэл ингээл олон төрөл байна л да. Эдгээр бүгдийг таныг дор хэрэглэх нь шүү дээ. 네, 발아 영양 안에도 이 13가지가 들어있지만 이 발아 영양은 특별하게 당당 솔루션, 이 혈당 관리에 도움이 되는 원료들을 더 집중적으로 네, 넣었습니다. За энэ 13 чинь түрүүн хүн орхиотой үндэстэй найрлах хоолнд орсон байсан шүү дээ. Энэ адилхан орсон гэхдээ цусан дахь сахарын зохицуулалтыг илүү анхаарсан учраас тэр хамгийн доотлын хэсгийн найрлага агуулмжийг арай түлхүү нэмэлтээр хийсэн гэсэн үг. 네, 그래서 이제 이 곡류, 두류, 채소류, 이제 과일류, 야채류 이런 것들을 이제 골고루 섭취할 수 있도록 균형 잡힌 스페셜 레시피입니다. За үр тариа буурцагт ургамал хүнсний ногоо, жимс, соёолж тийм ээ мөөг далайн замгийг тэнцвэртэйгээр та хэрэглэж идэж чадах одоо ийм цогц тусгай жор болсон хоол шүү гэж одоо танилцуулж байгаа юм. 네, 그래서 이제 생식 2종류를 말씀드렸는데요. 산삼 생식은 암 환자분들이나 기력이 떨어지신 분들, 그다음에 영양 섭취가 조금 이제 많이 부족해서 정말 많이 섭취하시고 싶은 분들, 이런 이제 좀 아프신 분들, 이런 분들이 드시면 굉장히 좋습니다. За хоёр төрлийн үндсэн хоол танилцууллаа. Тэгээд зэрлэг хүн орхиодын үндэстэй хоол бол хавдрын өвчтөй хүмүүс, за биеийн одоо жин бүр хаалтагдчих байгаа шинэ тэжээлийн дутагдaltaй хүмүүс, өвдсөн хүмүүс, за дархлаа ер нь их муу байна да гэсэн хүмүүс, иймэрхүү одоо хүмүүс идэхэд зориулагдж байгаа байхгүй юу? 네. Эрүүлгэж идэн л дээ. 네. 그리고 이제 발화생식은 누구나 어린이서부터 뭐 노인에 이르기까지 누구나 다 드시는 생식이고, 그리고 이제 고소하고 또 이제 그 소화에 도움이 되는 또 발화 원료가 들어있고, 그리고 이제 당 관리에 조금 이제 도움이 되시고, 당 관리를 좀 해야 되시는 분들, 이런 분들이 드시면 좋습니다. За соёолж хоолол ерөөсө бүх насны л хүмүүс идэнэ. Хүүхэд ч идэнэ, настай хүн ч идэнэ. За мөн одоо цусан дахь сахарын асуудлаа одооноос зохицуулах хэрэгтэй байгаа гэдээ анхааруулга авсан байгаа бол идэх ёстой гэсэн үг. За ерөнхийдөө энэ бол тэр чигээрээ гид содоодны үйл ажиллагаа боловсруулалт тийм ээ. За мөн одоо хоргоожүүлэх за эдгээр бүхэл тэр нөхцөлийг маань маш сайн сайжруулж өгөх хоолоо гэсэн үг. 네. 저희는 이제 아프신 분들은요, 하루에 보통은 이제 한 번 드시는데, 아침, 저녁, 뭐 점심, 저녁 이렇게 하루에 2번이 드시면 네, 굉장히 그 질병 또 뭐 치료하시는데 굉장히 도움이 되실 겁니다. За ерөнхийдөө эрүүл хүмүүс бол яг өдөрт нэг удаа нэг хоолныг орлуулаа идчихэж байгаа. Өвчтөй байгаа хүмүүс эмчилгээ авч байгаа болвол тэр эмчилгээнийхээ хажуугаар 2 удаа өглөө орой эсвэл одоо өглөө өдөр гэдэг ч юм уу эсвэл өдөр орой гэдэг оройж 2 удаа идэхийг зөвлөдөг тэгж иддэг байна. 네. 이상으로 제가 준비한 생식 강의는 이것으로 마치겠습니다. За би нүрээд ингэж хичээлээ дуусгаж байна. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
공유 중심. 그렇죠. 네. 혹시 궁금한 사항이나 들으시면서 혹시 뭐 일단 네. 감사합니다. 누구 신약 얼었지. 그러면 감사합니다. 있다. 네, 뭐 네, хотон хоол идэд ямар байгаа вэ? Манай энд Samsung Баяр сайхаа танаас асууж байна. хүн орхоотой үндэстэй хоолоо та идэж эхэлсэн үү? Ахаа нөө юугаа микрофон нэгээрээ Түлд бэлгэнд авсан тий. тэгсэн. Тэр хоолоо идэж гин үү та? Микрофон нэгээрээ. Зурган дээр нь дарч микрофоноо. 마지막에 그 삼상 그거 네. 선물로 받아가지고 이 어르신이 먹고 있잖아요. 네네. 그래서 어떤지 말해줄 수 있냐 물어봤어요. 어떤지? 그 삼상 생선 먹고 있고요. 예. Тэг зөв шүү сая даасан ч болж ирсэн шүү дээ. Буцаагаад унтарчлаа. 자, 수고하십시오. 나가셨나 보다. 아유, 근데 산삼생식 너무 좋죠. 암 환자분들은 너무 좋습니다. 그렇죠? 예. ер нь хавдрын өвчтөе хүмүүст бол энэ хүн орхотын үндэст хоол бол хамгийн шилдэг хоол байхгүй. Имчилгээг нь маш сайн сайжруулж өгдөг. Ах сая хим имчилгээнд ороод гарсан байгаа. 조금 전에 그 하남 하나 조로 헌질. 치료 받고 4일 됐대요. 그리고 자 예를 저 이렇게 би үндсэндээ 6-7 хоног хэрэгэлчүүдээ. Яг энэ юунд хавдрынхаа юунд биш химийн имчилгээнд орохын өмнөхнөөс эхэлж хэрэгэлсэн. сайн байна. Тэгээд өмнөх химийн имчилгээнийхээ хугацааг нөгөө хордгоноос гарах хугацааг удаа саяхыг бодохоор арай илүү хурдан байна. 지난번에 하남 치료가 톡이 엄청 오래 걸렸었대요. 치료 다음에. 이번에는 삼삼 먹고 치료 받았는데 빠른 속도로 독이 없어졌대요. 항암 그 독성이? 네, 독성이요. 해독작용을 또 해주고 하니까. 맞아요. 네네. хоргожуулах чанартай химийн хордлогын тэр нөгөө хорыг маш хурдан саармагжуулж өгдөг хоол байгаамаа гэнэ. За тийм байх. 네, 딱 맞네요. өмнөх орж исэн химийнхаа тарианд орж исэн хугацаагаа бодоод хордлогоноос гарч исэн хугацаагаа одооныхтайгаа харьцуулахад бол хамаагүй хэд хоногийн өмнө өнөөдөр одоо би юу сайхан болсон байгаа. Түүний чинь би үндсэндээ эхний 10 хоног бол ер нь тэгээд 10 хоног явдаг шүү дээ. 열일 동안 엄청 힘들었었대요. 근데 지금 이 4일 됐는데 오늘부터 벌써 씩씩하고 너무 힘이 들어왔대요. 그 생식이 연구 논문에 보면 그 항암 부작용을 줄여준다 이런 결과가 있고요. 그리고 또 간에 독이 간이 보통 해독작용을 하잖아요. 그래서 항암 약물을 해독해주는 역할을 해서 간이 굉장히 수치가 높아지고 안 좋은데 그거를 талаар тайлбар дээр байдаг байхгүй юу? Хим имчилгээний хордлого нь нөгөө илэгт илүү сүйтгэж идэг. Илэгж өөрөө хоргоожуулах нөгөө үйл ажиллагаатай эрхтэй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хоргоожуулж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Харин энэ хоол маань тэр илэгний хордлогыг маш хурдан тайлж өгдөг. Тэгээд маш хурдан тэнхрүүлж өгдөг учраас одоо хэрэгдэж байгаа хаа гэх. Тийм байна. Үнэхээр би одоо өнөөдөр соёолж маань ирсэн одоо маргаашнаас хоёулангийн нэрлэн. 오늘 파라시식이 왔고요. 그래서 내일부터 또 이거 먹는데요. 네. 축하드립니다 하고는. 네. 그래서 이게 뭐 산삼생식이 암을 치료한다 이것보다 항암 할 때 굉장히 힘을 주고요. 이 병원 치료를 굉장히 잘 이길 수 있도록 우리 체력을 이렇게 도와주는 역할을 하기 때문에 회복이 빠르세요. 다른 이제 일반식을 하시는 것보다 체력적으로 훨씬 더 도움이 되실 거예요. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг энэ хавдрыг эмчилдэг гэж ойлгож болохгүй. хавдрын
Тэгээний үйл явцыг маш сайн үр дүнтэй болгож өгдөг. За маш хурдан нөгөө хүнээ имчилгээгээ аваад хурдан тэнхрэх хоргоучрт тусалж өгдөг байхгүй юу. За тэгээд эцэгтэй дууссан хойно хэрэглэхэд ч гэсэн өсөргөөлөхгүй байх, дадлаа унахгүй байх тэр бүх байдлыг цогцоор нь ингээ хадгалаад байна л гэсэн үг. За ойлгосон. 네, 이해했습니다. 네. 그러면 여기까지 자. 할까요? Энэ үртэл хэдүүлээ тэгээд дуусгацгаая. Баярлалаа. 네. За 네, 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. Дараагийн хоногт уулзцгаая. Баярлалаа. 자, 바이러스다. Баяртай. баярлалаа. 고생하셨습니다. Өдөрөө сайн байсан шүү. 맛있다. 감사합니다. 음.